Arsenal na Paris Saint-Germain zigiye guhura ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League final uzabera i Budapest kuwa gatandatu. Wahoze ari umutoza wa Arsenal Arsene Wenger yavuze ko uyu mukino ari 50-50 ariko agaragaza ko yizeye ko Arsenal ishobora gutsinda PSG. Wenger yavuze ko yifuza kubona igikombe cya Champions League kigera muri Emirates Stadium kuko Arsenal itarakibona. Yibukije ko mu mwaka wa 2006 ikipe ye yageze hafi yo kugitwara ariko itsindwa na FC Barcelona ku mukino wa nyuma. Wenger yavuze ko Arsenal ikwiye iki gikombe kubera uburyo yitwaye neza muri uyu mwaka ndetse n'ubudacogora yagaragaje muri Premier League. Yongeyeho ko igihe kigeze ngo Arsenal ibikipe ihora ihatanira igikombe cya Championa y'Ubwongereza. Ku bijyanye n'umukino wa nyuma, Wenger yavuze ko ikintu cy'ingenzi ari uko abakinnyi batajya mu gitutu cy'umukino ahubwo bagakomeza gukina uko basanzwe bakina. Yashimye cyane uburyo Arsenal yirinda gutsindwa ibitego, avuga ko ari intwari ikomeye mu mikino ya nyuma. Arsene Wenger yagize ati iyo mubonye igitego cya mbere umukino utangira kugendera ku mbaraga zanyu cyane cyane niba mufite ubwugarizi bukomeye. Wenger yanavuze ko Paris Saint-Germain ifite ubusatirizi bukomeye cyane ariko ko Arsenal nayo ifite abakinnyi bafite impano ndetse ikaba inakomeye cyane ku mupira y'imiterekano. Ubwo yabazwaga ubutumwa yagenera umutoza wa Arsenal Mikel Arteta, Wenger yagize ati kora ibyo usanzwe ukora kandi ugerageze gutuza nubwo biba bigoye, ha ikipe icyizere gikomeye. Yanongeyeho ko Arteta azi neza abakinnyi be kandi ko gukomeza ubumwe ikipe yagize muri uyu mwaka bishobora kuba bihagije ngo Arsenal yegukane igikombe cya Champions League kuri uyu wa gatandatu. Naho muri Manchester United bashyizwe imbere amahitamo abiri ashobora gutuma Marcus Rashiford ava burundu muri ikipe mu mpeshyi ya 2026. Rashiford imyaka 28 amaze umwaka ari mu ntizanyo muri FC Barcelona aho yitwaye neza cyane. Nubwo bimeze bityo kugeza ubu biteganijwe ko azagaruka muri Manchester United nyuma y'iyi sezo keretse habaye indi mpinduka ko hazaza. Igitekerezo cya mbere nuko Rashford ashobora kujya muri AS Milan hagakorwa exchange na Rafael Leo. Uyu mukinnyi wa Portugal amaze igihe avugwa muri Manchester United kandi bivuga ko Milan ishobora kwemera kumurekura. Wahoze ari myugariro wa United Japo Stam yavuze ko iyi gahunda yaba nziza ku mpande zombi. Yagize ati Rafael Leo ni umukinnyi mwiza cyane kandi yakwifuzwa na Manchester United ariko ntabwo bareba impano gusa, bagomba no kureba imitekerereze n'imyitwarire y'umukinnyi. Yongeyeho ko ikipe igomba kwitondera kuzana abakinnyi bashobora guteza ikibazo mu rwambariro igihe badahabwa umwanya wo gukina. Ikindi gitekerezo kiri kuvugwa nuko Manchester United yashaka Marc Casado ukinira Barcelona. Ibi bishobora gutuma Barcelona ibasha kugumana Rashford bitabasabye kwishyura amafaranga yose yo kumugura angana na miliyoni 26 z'amayero. Umutoza Michael Carrick yashaka kongeramo imbaraga hagati mu kibuga nyuma y'ikorwa rya Casemiro. Muri uyu mwaka Rashford yatsinze ibitego 14 anatanga assist 14 mu mikino 49 yakiniye Barcelona mu marushanwa yose. Imikorere ye yatumye mugenzi we Frenkie de Jong asaba ko yaguma muri Barcelona. De Jong yabwiye ikinyamakuru Sport ati yadufasha cyane mu bitego, assist no guteza ibibazo ba myugariro bandi makipe. Nishimira ko yaguma muri Barcelona. Yaje hano afite ibyishimo byinshi kandi yahise agaragaza ko ashaka kuhaguma. Ese nawe wishimira ko Rashford yajya muri Barcelona, AS Milan cyangwa se akaguma muri Manchester United? Duhe igitekerezo
igitekerezo utubwire aho wifuza ko Rashiford yabari. Iyi ni Pacific Sport Official, ntibagiwe gukora subscribe na share kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru yacu uri uwa mbere. Imana ibarinde.